Potom přijde się, so blíži się čas, 8-letnik, nigdzie dobiš przestać, nešto novo za povolanje si pytać. Kajž povedal Hulcu, železnica by się tajka wabieca. Jsem se tam přizil, jsou mi tež nedom zeli, dokež měl no, dost poriadne cenzury. Jo. Pon přijde příchodný podok v Ochoze, nadomo říká, že tam přijdu Čechy. Jezus moja, to, što to netko je. Již po té změně, po té vojně, nic po té změně. Přijdu tam Čechy, paše, no kajke Čechy a što. No po ně vůko paše, zobych to, či sábce studenča, ki jsou pučovali a tu a tam vystupili. Byše tam podal jen Jurij Šouta, abo ja nitka na te mene, a všetko nepřijdu, kotr jsem požišel, po te všetky zeznal bližej, kde jsem na vyšší šuli byl v Budyšině. Znamenšate jsou tam vystupili, najprve jim nochcechu docela tu rumność, da sponsor vonka vystupili, a my jsme tam vonka stali, no tam dziś tomu jsou dali stoc, man však by się nie może się stać dlouho. A my z Hulce jsme zade stali a se to připoskali, no hej, nic všetko, ale celú švitu toho jsme zrozumieli tež. Nešto pozdějšo od toho byše domovinská zhromaždina, Ochoze byše jedna ze sprejných, tedy svoju domovinskou skupinu tež. A do Ochoze přišel stajný Herbert Funker. A to nie nam byše na zhromaždina a Herbert co z ním tež rozmověša všetko. A to praše, že to, što tvoj Hulc tam, no to praše, že k železnice, no a plně vunie jeho z ním rečo a jemu pravno čodla necha do Budyšina na vyššiu šulu. To nebyše celé neznáte za nás, dokež leta předtím tež no junie sú domovín, ja neviem, što to běše tedy domovince funkcionárojo, podľa nás byli, hač nebych sobu do Vánočic šel. To steješe tež jižo juno za mne, ale to nan měše strach, tam bych ja ještě, ja měl 7 let najvyšším páče, 6-7 let, a to nan potom nechceš ještě. No jo, tak tohle nebyše to celé cuze, když je Herbert s nanom tam porečal a nan přijde domoj a mi to všetko tak upovědáše tam a praješe, no aj, to doby sam rozsud, že jsem stary došli, já si tam nic nerečil, na žádný pad. Všelké dodom deske ideje kujž do Hulc má, a to tu měše tež veste pozadky. Ale nic než to, znajmenša jsem ja připravil a tak přijde potom do Budyšina. Druhá příčina byše je trošku rosła tež s tím časom, když jsou započeli te kazany w Ochoze, w lesu tam tworzyć. A tam jsme my jako Hulcy stajnie ze z kolesami se dojeli, a na tych zachodach však by się służą straża, a juno tam przyjdziemy też, to oni tam siedzieli, by się kytro zima też jeszcze przy takim wognieszku, a no i ruszczyny však wtedy jeszcze nie miał w szuli, pokazali, Janu, z jedną blešku pokazali a peneza, a so drobimy dosy dojść a im nešto
No a my nismo długo przemysłowali jako ulcy, to by się za nas nešto novo, a zajmało, a sme jeli, a sme tym to też kupili. Ochozy by się to však znate, wtedy już no dawno. A sme też tym te pieniądze na poslední pieniądze kroče dali, ale to są nidom nam wszystko zase dali. To je nas jeszcze bolje spokojiło. Ale wtedy je, no hej, prawie zablesknęło też ten poča naszych ryczów. Ja však ne bychom se mohli najskere też tak z nimi tam dorozumieć. A to je mi potom też, to by się jedna przyczyna sobu, że som wtedy, když je nan w tej zhromaždizny przyszedł, prawie, a ja pójdę do Budyšina. Przyzwienie je kytro spiesznie szło, dokąd by się skoro przed zapoczatkom Poznickiego lewa w Kroscie. No a ja to kuži znaje nitko, to ja kuži šuđom vaspjetuju, tam gdzieś so prednji kroč potom zas tak nastrožiš, že chci skoro zase domů ići s tym prašenjem, kak te rekaš. Kuži vieš, co to pola nas je, ten žont je, čo za ty perd pušiš. Po takim rekač jo perdžić. Perdžić. Było na Serbszczynie. A tam są wiezo nastrožiš. No, ja, troszkę nešto wiedział o tym, ale tak